Talason je dobar duh koji čuva zgradu ili građevinu, a zao je jedino prema ljudima koji priđu sa lošim namerama. Veruje se da talasoni nastaju od senke ljudskih bića, čija je senka uzidana u građevinu. Sve je to posljedica verovanja, da čija je senka uzidana, da posle nekog vremena ta osoba umire, a njegova duša ostaje trajno vezana za tu građevinu, kao talason koji se pojavljuje samo noću. Veruje se da je talason nevidljiv i da jedino psi i ljudi rođeni u utorak ili u subotu mogu da ga vide. Prema grčkom verovanju, senka je bila ekvivalent duše, i zbog čega se veruje da kada se senka uzida u temelj, da se ona odvoji od tela i da večito ostaje u toj građevini. Ljudi bi zaobilazili gradilišta, da im neki majstor ne bi krišom uzidao senku u temelju. Verovalo se da bi majstori izmerili senku slučajnog prolaznika crvenim koncem, a zatim se taj konac po dužini položi ispod kamena temeljca, sa nadom da će se objekat održati, dok će osoba čija je senka oduzeta umreti za manje od godinu dana. Ljudi bi u obliku životinjske žrtve ubacivali prilikom izgradnje temelja i glavu od petla. Uzidivanje senke ili žrtva prilikom gradnje javnih objekta pojavio se u više primjera južnoslovenske poezije, kao o zidanju Skadra na Bojani ili o izgradnji ćuprije kod Višegrada. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zdravo!